Silo benit kasat na po na dia. Mas kuntit ini bro. Tibira baka kambing ka iya manisa. Jadi first floor baka kambing. Terus balas dia iya manisa. The mashguli which there is slash jom bed. Kediam bed nakasad ikat na report ni bro. Tanggal ada ni hapo. Masuk lagi nakasad. Wah, pelak yang teng, yang new banyak ada.